algon men embenge macce lazim wa kam mi ilman ahamiyat kan dinu Allah subhanahu wa ta'ala bawalevi matiweri mi din ungeni daskurum erun Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantu ko alkan kure erun e kalange kuttam veveni erun tibage fa kassalagen nudani erun tibaya kushekure wijjenama hinduga Allah ga hadarta rujua wan igeni kalange badalu mattaka ummid kurami hakun mi magu ikhtiyar kuranje ilmu ge magu ungeni dasko عملكو اهمي هنا عمي فوركو دينجه الله سبحانه وتعالى اقول من الدفا فوا كل دانك اقول منجي جانا مال قرباني مدينه تكا دينجه اقول منجي وقت مدينه تكا هيدا كورنجه يجي ترين ام مهم نوتا ام خاصه وقت اقول من نغنجهني علم جن متكا الله شرع جن متكا قران سنه جن متكا كم هفتايجي انغار دوه جريغا اقول من مي مسكيتوغا بيبو ما غستوكوغين فشي كلاه نوتا درسه مي درس قال من كوريا جنديو ما قصتو كفاوني مي امتوغا علمي خدمتوغا مي امي ابي فلكا ام متي مقام قدر دباف وعلم وريا كيرت القران فهوغا مي بمتي غوا ام اوثنتيك ام صحكم بدو افوتي مي امتا علمي فوتي جماعه الدبي الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله مي يومتوغي هوريها كودي بدو انهم فيريهن من دنا امامه امير المؤمنين في الحديث كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم جي سنه كلا يغفانو حديث فلتا جماع كربا نقل كدبمغا صحف جماع كرب بيفلا الامام بخاري رحمه الله كلا يغفانو صحيح البخاري جماع كرب بنوا فوا باب ادب اخلاق بابو بابو مهم كما بدكم كلا يغفانو صحيح البخاري وكيكو صحيح البخاري وكيكو يتر فوتي جماع كربي الادب المفرد انموغا الادب المفرد مؤمنك مسلمك انغ ريد والوغ وريها وغتك بينن جهنه شروي ادب اخلاق الله سبحانه وتعالى حق تكفهغا كلام لبا فوا حق مهم بفان حق ام درين حق ಅವಟ್ಟರಿಂಗೆ ಹಕ್ಕು ಆಯಿಲಾಗ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಕ್ಕು ಅವಟ್ಟರಿಂಗೆ ಹಕ್ಕು ರಹಮತ್ತರಿಂಗೆ ಹಕ್ಕು ಬೀರಟ್ಟೆಹಿಂಗೆ ಹಕ್ಕು ಮೆಹಮಾನುಂಗೆ ಹಕ್ಕು ಗೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಹಕ್ಕು ehni hemves emmeha huquq take eyanula insanige iman kan furiha manuwane eyanula mihaka Allah subhanahu wa ta'ala ge sorge wasil nuwevene mativeri midinuge emme warugada e rukun kamgawa makarimul akhlaq e mativeri babu e kaleg fanu jama kurabba fawani al adab al mufrad kiyunu fotegga mi foy kiyewum algon menge mi program ge nuwata mi majlihuga algon men ikhtiyar ko fanuta gastu ko fawa gotaki huriha befulunge kibamves algondu ummid kurangadi eden komme haftaage angara duwahuge rega isha namada miskita wadagen devve to masekke kurun adi algon menna ekuga mi kulas kuriya gendiu ehme malgondu khassako zuwan kudinna sha adi waki umuren neti tiyage tereng wagutu miriya khassa kureve adi mikamattaka boda shawgore wadagenwa befulunna algondu mi kulas kuriya gendan gastu kurani migotakan hamai kani tebefulun adwahalafa giya wadagannawa gotakannu ei mi majlis mi wagutu algon men heda kurumuga haqiqi faida algon men fenna gotennu mige 10% fiyawa no 10% algon men gelli dana gotekkamuga watiwe algon gastu kurani mi kulahoga nuwata mi majlihuga gawaidum baveri wa benum wa huriha akhum wes algon menge mi programa hawalu gen tibba bayin akhun mi kan kuriya gendawane e akhunge gatuga tebefulunge nan note kollevu erun algon men mi filawulga kommere ku kiyawade hadista kommere ku kiyawade hadista ka ege sharhaya ege maniya ege nege sharu ahkam tawge masalata algon we tebefulunna kardahuga hand outuga tebefulunna mail koddena adi email address nugen guluwa befulunna algon men mitana genes dena tebefulun jiheni hamaikani galamaka e kardas ganda filing hippawagen algon men kiyamun gendawara mi fotuge komme hadise tebefulun adwaha iruga e beenuwa ega beenuwa maneya nuwata ituru ahkam taka ituru hukumta note kurabba erun tebefulunna mi filawuluge furihama faada nuwata rangalu faada rangalu gotuga libe erun tebefulun gatuga algon menge mi filawalta kommeregi filawal atuga onnan inshallah mi fonni meruga tebefulunna
ilmuge bodu khazana tebe fulunge atuga rakka wefa onnana tebe fulun hadiru kommereyaki Allah ga wajufulattaka kalange dinattaka ilmu genumattaka ngenigen amal kurumattaka adi ilmu himmi huna for ko dinumattaka tebe fulun mitana wadagene vere ekkamu gawanama ei tebe fulunge algon menge he hukamuge tilafatuga wara barudan hori kamekkamu gawana adikiye Allah tabarak wa taala ge dina deve bodu dawat ekkamu gawana eni tebe fulunge appulu gawa leki unta tebe fulunge ahluwerinna ambidarinna hissa kurevene adi tebe fulunnan evves wagutegga mitanuga algon men kiyawa filawale mitanuga tebe fulun aduwa sawa evves hadis fulegge terein tebe fulunna kiyeve evves masale ehen tanakun tebe fulunna dimavijja mihaku efada suwalegga olun aragen ulenya tebe fulunnan handan hunnane nuwata handan tiya gegos enotu balalum sandan hunnan adi ewagutuga tebe fulunna ilmu erika gulalumge kuriga ege ilmi mawdu tebe fulunga atuga onnan fahariga handan tigin ilmu erika gulalan jehunas tebe fulunna sualu ko kama be sualu korebumunga adigi jawab libiga tumga tebe fulunna ki kommes khalfiya background ilmi kommes hagigate ingifa wa be fulakwan emi insha Allah algon men mitanuga projector beenun ko genti be fulonna hadith tan algon men kiyomda hadith fenna gota screen ga bahattana eni algonu kiyadi nima te be fulun aduhi arabi bahun qur'an oti arabi bahun hadith fultan oti algon men ki arabi bas danna gawmen nu ehbima te be fulna aduhan undaguwana adi handanu ga bahatta vis undaguwana daskuram vis warad datikama kawwan algon menge terega miedu waragina filawaltaka darustaka ilmi muhadarat beve ekamaku ege faida ya manfa algon menge amunna kurani ekashigam wa warabure ma madu ehmi algon ummid kuranti be fulun ekange gota kurawwane kama